Muraho bakunzi bo Murava Media TV nkuko mubizi muri kumwe na musore wanyu MC Muregezi. Murabizi ko amakuru yacu aba atariho akavumbi. Nkuko muri kwibona kuri screen Ishimwe Diodone uzwi nka Prince Kid akaba ari gushikirizwa urukiko rugiye gutangira. Turahabereye kandi twabwiye yuko amakuru dufite abayizewe kandi tubagezaho amakuru 5 kwa 5. Ishimwe Diodone uzwi nka Prince Kid akaba yarahagarariye company bitaga Rwanda Inspiration Backup yari ishinzwe gutegura Miss Rwanda, akaba yarafashe rino soko guhera 2014 kugeza n'ubu, ariko muri iyi minsi akaba ari muri maboko ya RIB. Ari gushinjwa kuba yarakagaruswa y'igitsina kubiyamamariza kuba aba Miss. Akaba yarafashwe itariki 23 z'ukwa 4 2022 ashinjwa kuba yarashatse gusambanya Miss wa 22 ariwe bita Muheto Divine, ariko we ntiyamwihanganiye yahise ikirego kijana kuri RIB. Abanyarwanda rero murabizi yuko amakuru yacu aba yizewe cyane. Ishimwe Diodone uwo bita Prince Kid akaba yashikirijwe urukiko, akaba yagiye gutangira urubanza rwe ku byaha aregwamo. Prince Kid rero ari gukorerwaho iperereza ku byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura. Umucamanza umwe uburanisha uru rubanza, umwanditsi w'urukiko n'abashinjacyaha babiri bose bari abagore. Bakunze rero nko mubizi twakomeje kugenda tubabwira kuri Prince Kid. Ishimwe Diodone uzwi nka Prince Kid yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngo atangire kuburana kwifungwa n'ifungura ry'agateganyo bigendanye n'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura. Uru rubanza rwitabiriyemo n'abari mu mubyeyi wa Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa, nawe ufunzwe muri iyo dosiye akekwaho kubangamira iperereza y'urubanza. Ariko mu cyumba kiri kurema runo rubanza harimo abantu bake cyane, ariko abenshi n'abanyamakuru. Umutekano wakajijwe cyane kuko biri gusaba ko umuntu wese rwasha kwinjira bari kubanza bakamusaka. Umunyamategeko wa Prince Kid akigera mu rukiko, urubanza rwasobanza rurasubikwa. Nyuma y'umwanya yategerejwe n'inteko iburanisha, umunyamategeko wa Prince Kid hari ikintu yagize atangaza. Umunyamategeko wa Prince Kid bamwita Nyembo Emeline yageze imbere y'urukiko, ariko yavuze yuko afite ikibazo. Yavuze yuko habaye itumanaho ritagenze neza, isaha y'urukiko itatangajwe. Yavuga ko hari ikibazo ashaka kugaragariza mu rukiko. Yagaragaje ko akeneye umwanya gutegura dosiye kugira ngo abashe kuburana. Yavuze ko mu mwanzuro w'ubushinjacyaha isaha ifungurwa by'agateganyo basanze ubushinjacyaha bugenda bushingira kugiwe ubugenzacyaha mu gihe uruhande rurerwa rutabashaga kubibona. Ishimwe Diodone muzi nka Prince Kid nawe yavuze ko atarabona dosiye ye, ariko icyaje kuza kugaragaza ubushinjacyaha bwavuze yuko ari uburenganzira bwabo kugira abanze barebe kuri dosiye yabo. Nyimbo we yasabye ko babaha n'umunsi umwe wabo uhagije. Umucamanza yasomye imyirondoro ya Ishimwe Diodone uzwiho nka Prince Kid wali CEO Rwanda Inspiration Backup, bari bashinzwe gutegura Miss Rwanda. Ariko yanamureze n'ibyaha bitatu harimo gushaka gusambanya bamwe bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Ishimwe Diodone yemeje ku myirondoro ye. Umucamanza yasabye umwe mu bagize umuryango wa Ishimwe Diodone kumuhagarara kugira ngo bimenyekane ko niba aza kunganira uregwa. Bahise bafata akanya gato kujya tuze kuza kumenya abacamanza icyo baza kuza kubivugaho nibagaruka. Mumure bakunzi bo Murava Media TV turabereye mu kanya dushaka kuza kubagezaho andi makuru, bitewe nuko n'ubu turi Kicukiro tutegereje yuko basohoka mu cyumba baba barimo kugira batubwire umwanzuro bafashe kuri urubanza rwa Prince Kid muzi nka Ishimwe Diodone. Sawa bakunzi ba Murava Media TV, nacyo natwe turabereye mu kanya dushaka kubagezaho andi makuru atugeraho 5 kwa 5, kandi murabizi natwe tuba turi tayari. Sawa, asante, mutegereze turaza kubabwira ibiza gukurikiraho. Asante sana.